Akwa babiem Adom TV Badwam na Ocean Afisem nkomo ene yedie na netitio no apomuden no ho hia fise oni apomuden pa bibia ni wa oye betumi ayeye na Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso ayaresa bia kakra na so hu doctor hu na hu ha bohu ho ene kwa as wa ne hospital no colors pa say green as a lemon green bisa dog ya mo akwa ba na bibia bokodi yankopa de bibia Medimafo tiase otiase pa sa ho papa enye easy oya de nyamisha pa e wa bu akwa agogo taxi station odu ho na so hwehwe Dr. Time Daso taxi na do obeko ho e ho so by trewa tetrete sa pepe enene de kan obi hwewo yenti de Medimafo tumi ye yo ma ye na onyankopon ase na mentia ahwefo nyina Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso eya na ye kan asem bi se emfidie kire se yale bi ni aduru emfidie ese yale bi ni aduru ba gidie ene awrehyimu adida so ye won onyankopon mu kire se onyankopon tumi sa yale nyina ye ni yale bi a eni aduru enti na Medimafo Herbal Clinic se gisade wawuo anansa wasie no pe se nipa na wonya oni akwanya se oduru Medimafo Herbal Clinic ya obenya na yaresa Dr. Time Daso ma wayale ni bia nya ni daso se ebi a won hwe meda na ne bra edinkan wayale akomi bebere ama wapa aba ba Dr. Time Daso ama wayale ni bia nya ni daso se ni yale na wayale ni be free ni so wo bra wode na ni akyerem wo kumase abu akwa agogo ho na wo beduru ho a abubuafo nante anifrafo tumi sina panie maami bi na that di was a doctor mia na ntwi atwamu a menhunu bitumi sa aboa ntatia na ekoi adanse ankrofo die TV so radio so enyina ya adanse pefe se onyankopon ade ayaresa aba be piem wo kumase abua kwa agogo enti obi a wo he me doctor se me hia wo gidi se me gidi se me Time Daso ho no ho beto me the doctor ehia ye wana wontu se anopei ana ebra wo hwe mi na wo hwe yi a wo betu na mo abekuma se abua kwa agogo aboa pesa se adidi kwan enwa enkrofo de yedin Time Daso no ton wo mu nuro wo mia bebre me ma hwefo nyina atiase se last week yes saman boy ho baby nkrofo de enuro basa ye Dr. Time Daso waduro me masama bofo nyina atiase se Dr. Time Daso aduro bi ni gabia so sa wo pesa wo Dr. Time Daso a gisa wa ba kumase abu akwa agogo ho na wo ba na wo kura poma o nsan fa poma no nkofie biem ho na wo ba na wo tihwi mu a yempia wo nsan fa wo nko efie biem efise oyalefo ba ho na wo hye na ebra empa ho abubuafo nyina etumi nantetu America enti wonyankopon de yale nyina so tumi ashe Dr. Time Daso nsa enti na doctor etimi ka kire diabetes se wo ye diabetes ye ntatia o ka kire pressure se pressure ye de entatia case na doctor timi ka kire stroke se woni tumi woni padua bia so efise wo master Time Daso a otumi di yale ebra to yale so no waba wo hia wo nia bia ka kense Medimafo aba wo maame na oyale na wo tumi nante na ka kense Medimafo aba kan ye na Medimafo maaye na wo yale bubugu edem ene de Medimafo aba mamrewafo etu America doctor se wo bu akonta be bosomi miensa mrewafo ato pomaguo enkokorafo asole ya nante a untumi enkan papa bi so na dance di o se doctor me sofo chi a me se me kwa akoyi miti no sofo no se me ye saman adan a enya wo na no dwoada ye ne ya sore manyina ba ho behwe wo a wonya stroke a wano ache a wo yiri tete de ne krama wa wuntumi enie ana ye ba ho adwoada ebrada wo kwara ya woada wa hye ni ka nwumre nonso se me kwa akoyi miti
wo wu na wo ba be kra me akwa ka kire me wo se sofo me hu na emum Medimafo Herbal Clinic na wo ko asore dipa bebre e kire se wona na wo yele wontimi nkwa asore nyinala onyankopon na Medimafo Herbal Clinic so sa won yade ama wo tumi ko asodem koda onyankopon ase be piem okumase ebu akwa agogo clinic ne ye ba ko pe wo Ghana ha nyina ebi ni ba bi ebiem enso mesesa wo yale na wo be ko ba bi eben wo akose wada agi akoto sika guo die wo de fa ka ba kumase ebu akwa agogo na doctor shewo ebre no the time eto wo yare nso wa emfaso pi wo so esa wo be ko ba bi eben wo nenso enkonkosi aga be piem okumase ebu akwa agogo na onyankopon adom doctor say what some yale watch made part 3 baso afi ye di part 1 and ye di part 2 e wo doctor birthday part 3 no sha ase nyankopon ya adoma December on the 19th December 19th ni juada doctor say wo che emo ene de be anwa mintumi nkan do nipa bia ebe piem ho on the 19th December no doctor becha wo mo emo ene anwa me pa chaw enu firi ho a owia odi TV mako 10 asan ache ni brother so TV 10 ni wukuyala so 10 ya wada 10 na efiada aye 10 and the doctor check TV mako 50 32 inches flat screen and about 1,500 na doctor say one obetumi enya TV bi ye one owo card awo Medimafo Herbal Clinic 2% unya TV 1,500 ni bi ko bo dem dia e free na ko ya bra Medimafo Herbal Clinic na beje wo card na eduru ho na wotimi de back clinic ho a wa beje wo TV ni bi akwa ko bo dem doctor birthday no ye che one ye che won TV a oba hospital no ye charge in 800 what you 200 but no agi TV akwa ko boni dem kwa doctor say doctor ye no credifo the ye kan sa pepe me pagana fo che say dey no eni ma bebre esi ho enti na me say minche 50 de nyina emom one day no obitini ko twere number bi na wo de ababa gi TV na ni pakona okura sa number no so the line so enti yes this time there you need that oyi e 50 but you can 5 days that be 10 na just say abtere ebeya nipa nko ye bebre ema just say niema bonenye dey ensie be piem okumase abu akwa agogo baby ya ufi baby ya udu kumasi ya usi ubesi abu akwa police station wo usi wa taxi station wo usi wo kwa tam da so ana Medimafo akromfo beberetin be pack taxi si ho na wo fu ya de watu afa baby na ya dada o me pacha da no wo ma bi wo so o ma me se wo hu tam da so wo bewu ana wo furin kana eba tam da so wo se nani no huna de papa ena maami be duru kumase wo se me kwata am da so ye de na mani afa baby wo se de ekunu klanse obeduru ho no ne baba akufure bi sa doctor ne say time da so ni wo se ai ye hwe maami koduru knan ya ye gi wo koduru ya ne mani yi card ya wo mu se enye time da so no maami ne yam hye no wa ye nyankopon dia yes enkrofo gidi e wota obi oba time da so no ne gidi se obi a okokena it is omesipa na asamu ya tom mama ye fa no kredi enya adwuma wo omayi mu time da so de wo ba nansa enenum obi si mesisi machi kasa me kotodwe me kwada me ntumi na me widie mu hyehye me nasi atata wanya ka akwanhia wo na mu obu wo nsam obu ni nyina ye entatia case be masa wo be man enya adwuma Enfie junior obema sorry da opa abra Medimafo na me ne won tonchia 24 hours obema ebe sorry ama wo buto de aseda ama Israel nyankopon visa oni otumisa yale bia Medimafo Herbal Clinic de oyarefo bia odimafo eye epa number wo betumi de afra baye 0244 774282 0500 727215. I was screen now say yes. And he said the doctor Akeka number no 0244 774282.
ana 0500727215 na time da so na idea bi oye bi time da so enti bra no so adanse ankrofo de wonsu dibi dog yemfa wonsi hey na nyame hira no wadwen panso a wo sa yare na wo sa charge wasam yare wasa chamade this a time da so sa obi kura chawade a wonche wade papa na wo de wo sa yare no wa chawade mo nyame hira ya da sentie ne dog nkomo no ya de ebesi ha hanso na braba be ma ye kwan na ye nkomodie no ye de nyina sie happy birthday his excellency former John Dramani Mahama ayene na wodanti obi a wonim ne bia kan hyansem go panino so rade ma na nkwa ahoden ewo mo kwasinsia so aye krado vice president ne kasamafo anane boafo sonko Gideon Brakon boakon ene wote adwamo na fie ne nadi nkomo bebre the latest one ye di gold di yendwa no ni nyina ye nkomo akwasinsia ne pani tnasia wo ebedi entitna ha ya enye afidie no emfree as wo kwa adwuma enye problem Facebook/Adom TV ye dem live on so e wo ho nyame hira mo pi se mugu social Adom TV fi se ye wazo ye dase